بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya waktu ini insyaallah ta'ala ambuk ayat pengajian nato sugpat sin pengajian nato limabay insyaallah ta'ala amuin kiatagnaan nato in suratul Fatihah. Amin beta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiukbal pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon piyanaog ha ummat na kauna way kabaakan halom sin Taurat, sin Injil, sin Zabur malainkan amurin Quran sarta miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan sin piyanaog ngaring hataas langit halom sin hanggatos iban upat kitab paupat kitab amunin nasabot ko yadto Taurat, Injil, Zabur, iban sin Furqan. Ubos miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala in halawm sin upat kitab nasabot yadto pahambok kitab dakuman amunain Quran mahamulya manjari in tibusan sin sura ayat halawm sin Quran katan daing ha alif lam sampai pabinnas miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa suratul Fatihah manjari in suratul Fatihah pito ayat miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala pahamuk ayat dakuman amuna imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amuna inin sabab sin hangkan kita piapan jari sin Allah ta'ala supaya kita makapagtag-ipon kanya lamikyan yung mga jin iban na singkatan piapan jari niya ha lauman sin langit iban sin gumi manjari waktu ini insyaallah ta'ala yung pangadyon na to amunain ayat haupu amunain parman sin Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kumawa kita kapaiddahan dahing hambuk ayat ini uno yung kalaguan niya amin ha supaya ini pangajian nakalabay iban sin susungon insyaallah ta'ala magbatok katan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hambuok in ayat ini hangpo datag siyam huruf in hangpo tag siyam huruf doon ha upat kabtangan Bismillah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Inupat kabtangan ini amunain launta aun daing ha mga ulama nagpagawa in suratul Fatihah nakasud in Bismillahirrahmanirrahim
Tumakawaing kasabunalan niya, wala siya lamud, atau bukon siya lamud ha, Suratul Fatiha. Adapun in Bismillahirrahmanirrahim, in siya ayat kandiriya niya, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanda niya, daing hadis hi Anas ibn Malik, qala kunna la na'lamu nihayat as-surah wa bidayat al-ukhra hatta tanzilu Bismillahirrahmanirrahim. Baitahi Anas ibn Malik, di namulong niya kaingatan hauno tumagna in surah, iban sin surah dugaing, buat malengkan doon namo kaya ingatan subay na napanaugin ayat Bismillahirrahmanirrahim. At ini ay Bismillahirrahmanirrahim, piyanaog sin Allah Ta'ala, Parasul sallallahu alaihi wasallam, nakahanggatus taghangpo tagtu. Nakahanggatus taghangpo tagtu na panaog in ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena in taod sin surah halom sin Quran, hanggatus taghangpo tag-upat surah. So in Suratul Fatiha, panagnaan niya Bismillahirrahmanirrahim, butas siya rin ha Suratul Fatiha, pangilahan inya unsurah, manjari kalo maglawag ka mo bang hawnin ng buok. Ang gatos ang putagupat surah in ayat hanggatos taghangpo tagtu. Ini kahangpo ang gatos taghangpo tagupat, yan ha Suratun Namal, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. At iniya jukup ingkatan Bismillah hanggatus taghangpo tagupat in surah halam Quran hanggatus taghangpo tagupat. Naman jari in surah ini malaggoin kalabihan niya, hakabuhi sin Muslim beriman, sabab in inikatan amuin panagnaan kakilahan sing kita atawa matilosata in piagbidaan sin surah iban surah, doon kaingatan bang kita makatangbos na sin hambuk surah, in sugpat niya Bismillahirrahmanirrahim, imaanan niya dugaing na siya surah. Amo yan in halomsin Quran. Naman jari, in tungod pa Bismillahirrahmanirrahim, launta upat siya kabtangan. Kaisa niya Bismillah, karwa niya Allah, katu niya Ar-Rahman, ikaupat niya Ar-Rahim. Uning kamaksuran si mga kabtangan ini. Bismillah, uno-uno hinang subay ikaw tumagna iwan Bismillah. Tagnaan mo hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna in pag-ibadat sin Muslim, bukon kita in nagpi sing kawayaan tahiwis sarah. Katan sing kabtangan ta panghindo dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Uno-uno kabtangan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katandeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang muhinang inyaon katan, karena dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala in, amuin itikad mo, inyaon madawhat mo in kasanangan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan, uno-uno hinang, di mo tagna adiman Bismillah, way tatabangan sin Allah Ta'ala kayo mo. Iwan wayron mahasil mohang sulag uno-uno. Bang murit tagnaan iban sin Bismillah. Naman jari, Bismillah lang niya, in mga Arab, way kabtangan nila magtagna, daing ha, pagyanon nila harpul, jar. Amin mamaris daing hababa. Imba ini mamaris daing hababa. Na ini nilang niya, mudmar. Hati niya aon kabtangan nakaunareng kaniya. Urin kabtangan makaunareng kaniya amunayin niyat. Innamal a'malu bin niyat.
uno-uno hinang subay makaunain mukarna amo na inyat. Karna bangyaon wayroon niyat narisab kaingatan bang unin piyangayo mo rin Allah Ta'ala tabang. Subay bangkaw imian nawaitu usalli tuuron ko sumambahaya. Nawaitu asum agniyat ako mamuasa sa kansiyo karna sinallahu ta'ala sumambayang karna sinallahu ta'ala magjakat karna sinallahu ta'ala maghaji karna sinallahu subhanahu wa ta'ala subay katan itukbal harap kaniya hasupaya inyad to katan dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan naman jari in hangpo tagsiyam huruf ini kalau bismillahirrahmanirrahim tiap-tiap huruf aun dirihilan sinallahu ta'ala karayawan din doon sabab ingkatan huruf halam sin Quran aun siya dirihilan sinallahu ta'ala karayawan in tiap-tiap hambuk huruf hangpu tiap-tiap hambuk huruf hangpu halam sin hangpu tagsiyam huruf yaon lipaton mo makhangpu magtuy kaw na kabaak karayawan pilay taod niya hangpo tagsiyam times 10 pilain taon ha kamurunan mga mathematician pilain taon 19 times 10 ha pila ra 190 amo na ka 190 yadto dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hari mo pa mabasain maksud mo hinangon aw naasal kay mo labihang gatos karayawan nabangin niya un katan natilo sa mo biasa dya si magbasa Quran masya Allah hamo kiniring ang mga piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbasa sin Quran in katan sin huruf halam sin Quran pilain taod niya 2,200,000 tagkauhaan nga ibo huruf bang mo natangdos in Quran ang pasya lipat makahangpo aun kay mo katloan tag 2,200,000 tagkauhaan nga ibo karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah kita kawing banus amo yan insubay na to di lupason sabab kita ka mohambok din nga mga ipakita ta daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Nabi Allah Nuh pagka siya nagsumbong pa Allah subhanahu wa ta'ala sin wayroon na kumahakad simpang hindo niya unoy na sin Allah ta'ala kaniya wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun baita sin Allah ta'ala ya Nuh pagbangon kaw sa sakatan harakat pagtawag ta bahitra at ini bang bahitra ini kapal malagbo din sin Titanic sabab may ta ingkatan sin manusia nagparat saya makaagad dito ingkatan sin hayop halawman sin dunya ini duwarwa usog iban babae makaagad dito sabab in Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam amunain ama hikarwah puas din anapo na to Adam sabab pag ubos sin amoy in latap limiyo sin bud mataas nalo mo sin katantan wala nagparat saya nakapinda amon niya magad hanabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam amurat yung nakapin na doon hayaon imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya yanu pag nang kaw atawa bangon kaw sa sakatan pulk ati sin pulk ini sapina sa sakatan biayunina
halawm pangita namo long sin Allah Ta'ala, jajakahan namo kaw. Bangkimug dan dakay pangdakan namo kay mo atawa wala. Wawahina, iban pianaw namo kami wahi, aw tawahinduan namo kaw yano biya dining paghinangsid sa sakatan. Allah Ta'ala nagbayta. Bang biya dining paghinangsid sa sakatan, hinduan siya. Nalaw niya agara sadyain panghindo ko kay mo. Hasupaya in tatabangan ko rin makabutas. Naubos man na hinang, nalaw sin Allah Ta'ala kanu alayhi salatu wassalam, pagka naubos na, bayta inaing katan, makasakat doon taas yan, wa qalur kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Sakat na kamu pataas. Tiagnaan sinu ibang kabtangan bismillah. Mahita. Aw nariungog na to suy-suy inno alayhi salatu wassalam naghinang bugsay. Why ka ba kanalam Quran, why ka ba kanalam sin hadis naghinang inno bugsay. Sababing kapal di kakausan bugsayan. Atawa inno alayhi salatu wassalam naghinang banog. Why? Batimbayta sin Allah Ta'ala na kaw masusadya jakahan namo dakaw. Inhinangon mo sadya ayariin makina sin sasakatan mo uning makina. Bismillah. Bismillah hangan sin Allah Ta'ala sungkaw paunahan. Majriha manaw na ingkapal. Marsaha hundong kaw. Bismillah. Bismillah hundong kaw. Bismillah panaw kaw. Amuratin hinangon sino alayhi salatu wassalam bang siya mabaya magpahundong sing kapal. Bismillahi marsaha. Bang siya mabaya magpapanaw. Bismillahi majriha manaw ingkapal. Kita kamu Masya Allah. Amo yan in sa lingkat-lingkat lang ta dahing hamanga subay na to batukon. Naman jari, dieta din dihay ni bang kita maripa ini hambok surah lumaton sabab nakalamod siya riha ini long niya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Aun surah halam sing Quran suratul Rahman. In suratul Rahman baita kato lawnnya suratul Rahman allati tu'aliju usul al-aqidah al-islamiyah. In suratul Rahman hipag-ubat sin amuin pag-iman atau aqidah lang simbahasa tabihaon ini. Aqidah sin Islam. Hikaubat kaniya. Atin unin hikaubat, subay mo siya pa kayo hipag-ubat. Uno-uno. Misa din mag-ubat kaw yaon, tumabang kaw aon tao masakit, subay ra kaw magyang bismillah. Sabab bukon ikaw magpauli. In doktor damikyan subay ra siya imam bismillah. Bukon doktor magpauli. Sabab hadja. Ikaw tumabang sabab daisab. Wayron gaus mo magpauli. Allahu Ta'ala magpauli. Nabang muri pa ngayon pa Allahu Ta'ala in pagpauli hataok na kanan nam sim masakit di siya ka ulian. Kanahambok lang na rin mga sarat si mga tao magtatabang subay ini tikad sin tao tumatabang iban sin itikad sin tao na ngayo tabang magsiro harap pa Allahu Ta'ala mangayo. Naampayan aun waktu magjatubihan mangaon na kananaman in panagnaan katumtuman mercury drugs atawa oro atawa uno-uno na
drugstore. Bukon subay Allah Ta'ala. Huon ubat dito sa misanda kaw nakainumang kabarilis ubat bangwayron taufik sin Allah Ta'ala di kaulian. Allah Ta'ala magpauli sin sakit. Bihan katan na usulul akidah, puunan sin akidah, puunan. Amunain agamata Islam. So, in Bismillahirrahmanirrahim, simod doon haon yung pagyanon agama palawm niya. Hambuk surah. Ay hambuk ayat. Yaon na yung katan. Unang pagyanon agama. Inagama, amon yung piyanghindo sin Jibril alayhi salatu wassalam, ha Rasul sallallahu alayhi wasallam ibang mga kasahabatan niya, di matungmaon sarta labay ring ha pangasubo, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, suy-suy ko na ako bang uning pagyanon ka Islam. In ka Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Pag-ubos biyita sin Rasul, unin na rin niya, sadaqta. Long sin na nga subo. Na ajay yung mga kasahabatan doon ni maalot. Ay, kaulong niya, ubos siya mga subo, biyitaan man siya, imiyan sa budnal. Sa kaulaw, labi maingat siya. Kaya ingatan niya asal. Ubos, ya Muhammad akhbirni anil iman. Baytay kuno ako bangunin pag-iyanon pag-iman. Lang niya sin Rasul, al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrih. Unong rukun sin pag-iman biyay tak damik yang bihad turah sadaqtah bunal. Ini katul pangasubo, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Imbay ta sin Rasul al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Amin mukarna mo bangkaw umalot na himinang simpiang dakan sin Allah Ta'ala biya sa kaulaw laki kita min Allah Ta'ala. Bang mo siri kakitaan sa babing yan, di mo tod kakitaan di hadun niya. Bang long yari kakitaan, in mukarna mo, ikaw in kikita niya. Asabab yan, bang kau kikita sin Allah Ta'ala, lam simpangan nal mo, ikaw makahinang dosa. Sabab, jiyajagahan niya kau, kinot kahibal mo kaingatan. Amo na yung tuyaw. Nahaw nung nakabutang in nasabot ini. Laong niya in pag-iyanon Islam amo na yung kabdangan atawa kalima Allah. Maita in Allah nakabutang doon ka Islam. Sabab in pag-iyanon Allah yaon doon in kabuga. But imano siya bangway kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala rin mag-ibadat. Iban imano siya nagdawa siya mu'min, muslim bangway kabuga niya pa Allah ta'ala pa kung siya bariman. Sabab makahinang na siya dosa. Lumanggal na siya sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangaon na pag-iman niya siya makahinang. Amo yan. Na, yaon doon ha, Allah. Ar-Rahman. Amuanin pag-iyanon pag-iman. Yan doon yung pag-iman ha,
ini ngan sin Allah Ta'ala serta sifat niya. Allah Ar-Rahman. Nah, yari halawm sin surah Ar-Rahman katan. Bangtay ni basahon kahatihan ta sabab may ta in katan ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyata kato hauno na rin mga ngan niya mangayo kita pa Allah Ta'ala hirihila dya kato umpiya ngayo ta. So magawa in dua ini ngan sin Allah Ta'ala Allah iban ngan sin Allah Ta'ala Ar-Rahman napun katan in ngan sin Allah Ta'ala ron harwa ini sabab may ta in kalima Allah atau ngan sin Allah Ta'ala Allah law niya pag iyanon amunain ismullahil jalal ngan sin Allah Ta'ala kabubukaan in Ar-Rahman ismullahil jamal ngan sin Allah Ta'ala sa lingkat-lingkat may di malingkat katantan doon haon humajat imano siya sumukat sin lingkat sin kabuhi niya lingkat sin uno-uno na pakaradyaan niya halaw man sin kabuhi niya labi-labi na to halaw man sin dunya halaw man sin adlaw akhirat indua ini may beta doon haon qulid Allah wad'ur Rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Pagdua ako, pangayo kau pa Allah Ta'ala ngan niya Allah. Ibang pangayo kau pa Allah Ta'ala ngan niya Rahman. Bang kau makapangayo na roon harwayan, naramo na ngan sin Allah Ta'ala katan. Hirhin na kayo mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na, Ar-Rahman. Tuhan Rahman. Law niya baying ulungon. Uno inin niyanan si mga ulama laung niya in pagyanong Rahman sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala nalangkum sin katan piya panjari sin Allah ta'ala in ulong niya haipon niya narakatan bukon sa manusia bukon sa jin sampai pakatan piya panjari halaw man sing gumini nakasuod katan palaw so magawa in pangasubo in ulong sin Allah Ta'ala kakkal doon kakkal baha siya in ulong yadto di magad siya amin maksud sin mano siya humarap pa Allah Ta'ala adakala di tay maun bang in niyat mo naka simay wala nakakugdan hakabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabab impagyanon pagulong subay ray sab makadkaw ha amin biya simbiyay ta kato pagulong kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala biha naman jari ring ha mga salingkat-lingkat sin amin sura ini biyay ta kato bang tawas sahon in suratul Rahman law niya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Ar-Rahman sifat ngan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala baying ulungon Allamal Quran nang hindo sin Quran Allah Ta'ala nang hindo laung sin mga ulama may tay ni piyauna dahing haamin mapatut hinduan bang mapamon suwe Ar-Rahman Khalaqal Insan Allamal Quran mahita siya piyauna in Allamal Quran sabab in Quran subay makauna ring hakatan kallam sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala karna nakauna ring hakatan uno-uno subay siya paunahon amoy nindeng ha mga mu'jizat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allamal Quran bating katan manusia
Pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pangirab niya, halawm sin, pakandangan ni ina niya, pagwa maripagwa, maka pangannal siya sin awnin Tuhan. Ayaw, manusia. Misan ingkatan, tumbu-tumbuhan, ingkatan, kahayop-hayupan, bang hadya kaw makaramag bisara kanila, asubuhon mo, makabaita sila, sin awnin Tuhan. Ay tanda niya, nagtatasbih sila. Patuhan Rabbul Alamin. Ingkatan pia panjari, nagtatasbih. Mo jabita sing Quran, di niyo hadya kaingatan bang unuin tasbihan nila, habahasan nila. Misal lang niya manok-manok, bukon sibo-sibo yung pagtasbih. Ay tanda niya, pagkarungukan ta. Intasbih sin uwak, iban sin paupit, bukon sibo. Dukaing-dukaing. Dahil suara nila, dukaing-dukaing. Di tanto kaingatan, namura Nabi Allah Sulaiman, iban Nabi Allah Daud, di makahati sing kabtangan si mga yan. Sabab dihilan sa sinullah ta'ala, kawasa, makara magbisara, iban manok-manok. Iban si mga kahayup-hayupan. Iban si mga kajinjinan, kaya pamarintahan nila. Amo yan. Alam al-Quran. Kani hambok doon hay ni pangadjian sing kita, bata-bata halom tiyan sin ina niya, manjari na hinduan, bang mabut na hanggatos tagkawhan adlaw halom tiyan. Parungukon na sing Quran. Ina, labi marayaw, inbasahon niya Quran, dahil sing kalangan sin siyo-siyo na mangalang. Quran yung marayaw, hinangon niya ipaglangan. Ayaw nalamuran sin mga kabtangan dukain. Batin sa reo-reo karukan simbata, amunain kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan napagwa maripababaw sin, gumi ini, bangman, manjari na siya, parunguhon, madto ko, misan pa aming delivery room, ang pamubangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa rayaw-rayaw karungukan simbata bang siya gumawa na padunya, amo na ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Asupaya ando kaylo paglago niya sayo, maluway siya makabatok paakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli ang palaw niya doon na yaon, khalaqal insan, piyapan jarin imano siya, aulihan niya. Pagpapanjari hamano siya, dihilan sin Allah ta'ala sal kaluhay maghapal sing Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr wa hal min muddakir. Bunal tuod piyaluhay sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag tumtum sin Quran, wayron makapanghimuting dunan. Tanda niya, bata-bata umul 8 tahun mamemorize in the whole Quran. Bata-bata hangpo tag 1 tahun mamemorize in Quran. Hangpo tag 2 tahun, hangpo tag 5 tahun memorize in Quran. Nalong si mga Tomas na ba kami nilong nga, di na kami makamemorize. Ikaw magkagad. Makamemorize in Tomas. Mahita. Sabab wala pa na usalin utok niya pag memorizing Quran, tiyataw sin Allah ta'ala kaniya, o kabyad to, ay kamo magpabin, mga senyor. Kawaan yung nikmat yan. Ba't mataod dahil ng mga sahabat sin Rasul, malaas pa rin kaniya na kamemorize na sin Quran. Masya Allah. Na may talong niya kabugatan na sila. Pasal sin wala nila nausal. Kaya tataw doon. Bang himurtan mo mga kaibananbihan, halaw mi storage. Nakuhaan niyo rin storage niyo yan, usalan niyo yung pag-memorizing Quran. Masya Allah. Katloan tag 2 milyon tunggatos tag kauhaan nga ibu. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatakad kato.
Ubusin mano siya, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampas siya, biyaitaan, wa'allamahul bayan. Ampas siya, dihilan, biya dinin kaagi magpakay sing Quran. Mag-usal sing Quran. Nahikawing mo mon pa bismillah, bat amwad timpiyag bisarahanta, uno-uno hinangta subay siya tag na aniban, bismillah. Aso pa yari malot pa sing katan, kakahinangta rin halawman sin, gumini. Sabab amunayin sa lago-lago nikmat, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaliuray na katan nikmat. Sabab in kamatauran sin nikmat, yari magkahasil na to inihalaw man sin dunya, di na to maralo to pahadarat sin Allah ta'ala. Mabalos. Di pa kita dunya balos na. Hindi magkabalos, Quran, luon niya. Bangtahi karasok maripalawm sin daghalta. In Quran, hujjatun laka aw alaik. In Quran, mahinang mo siya, abugaw haadlaw akhirat. Atawa, siya in tumuntot kay mo. Dua. Mahinang mo abugaw, mangmutiyaw, maripalawm sin daghal mo. Sabab may ta, haadlaw akhirat, bang imano siya yaon, nagdaraka niya, aon, lang ta, hasukuran sin amal niya, makasud siya narka, similawak in Quran, ya Allah, biadin kagi pasurun mo siya palawm sin narka mo, sinyaw na ko halawm sin daghal niya, pasyafi ni, pasapaat ako ya Allah, lawm sin Quran, halawm sin daghal, sapaatan na magtulong sin Allah ta'ala. Quran. Nabang mo ya piaruli. Way mo ino-ino. Mahinang mo kuntara. Amuaon in mahinang mo. Kumuntara kay mo tumuntot kay mo hadlaw akhirat. Kaya wajiban kau mag-ingat, may ta kaway nag-ingat. Amo yan. Na Quran, in Quran, balikan ta, uno ini tutog siya, di bukon siya tutog in Quran, baba wala pa miya mabot, magtuyo na kita. Sabi ta sin Rasul, yusri hadal Quran fi laylatin payurfa. Dumatong inadlaw, maigin Quran deng halawman na to. Mabaya kau umanop pagkitaan mo ay nasulat, nalawa na, insulat. Timindog na imam, mag-imam, di niya nakatumtuman bangunin Quran biasa niya. Amuinin makabuga habang abar iman. Bang igon sin Allahu Ta'ala rin kato yung pag-iman. Hangkan na rin mga pagpatumtum nila kato sin Khalifa Ar-Rabi' yung Uthman ibn Affan law niya innal mu'min fi sittati anwa'im minal khawf impagyanun mu'min aun unum kajinis kabuga bukon bumuga pa Allah Ta'ala sa nabuga kau di kau rihilan sin Allah Ta'ala sin nikmat niya amo na insulga amo ti makabuga bang hiig sin Allah Ta'ala rin kay mo na kuno mo makawa suway mo ti butan impyang daakan niya bang kau matibot hapiang daakan niya diin Allah Ta'ala mabaya kalungkupan sin ipon niya sa niya dihilan sin suko niya bihan na aun lang niya unum kabukaan simbariman kaisa niya ahaduha min qibalillahi ta'ala an ya'khudha minhul iman
In kabukaan sin mu'min dahil Allah Ta'ala kawaun tang suon dahil kaniyang pag-iman niya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang tiyang so na sin Allah Ta'ala ang pag-iman dahil kayo mo, way nakyapusan mo. Ikaw na yung sa lugi-lugi mano siya. Bang inig din kayo mo. So magawa di ikon sin Allah Ta'ala, bang mo siya, iipat marayaw. Agad mo yung kabayaan niya. Uno-uno kabayaan mo, hisukat mo kaniya, tagnaan mo ibangan niya. Ba't bang mo katagnaan ibangan niya? Di ikaw malupas di halaw man sing gumiin. Bataon din mga piyang Hindu ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin bismillah sadya. Misan bukon hipag-uwat. Bangko imyan bismillah. Bi khairil asma. Fil ardi was sama. La yadurru ma'a ismihi da. Allahumma ij'alha Allahumma ij'alhu rahmatan wa shifa. Ngayanan muhangan niya. Ubus piya ngayon pa Allah Ta'ala, ando in piyasod ko palam sing daong gang ko ini, dihili rahmat iban hinang nakakuubat. Nauno pasuron mo, bismillah, iniyat mo, may nang siya ubat, may nang siya ubat. Biadasin, Nuh alayhi salatu wassalam. Iniyan siya bismillah, dakan kau, yato na dumakanin sa katan niya. Bismillah, hundong kau, umundong hadya. Di na siya magyan hundong kau, sa amin niyat niya hadya. Kaya ingatan na sin Allah Ta'ala, pahundong mo siya sa katan. Bihan yan. Na amo yadtuin, laung ta, kabukaan simpagyanon mu'min. Makawa din kaniya, bawiun sin Allah Ta'ala laung simbahasa, impag-iman niya. Wathani min qibalil hafaza, an yaktubu alayhi ma yuqtadahu bihi yawmal qiyamah. In kabukaan niya, sin mu'min, amin nagjajaga kato. Aun nagjajaga kato, dumadlaw. Muning pagtawakon nila, kiraman katibin. Magsusulat siningang tamarayaw, magsusulat siningang tamangi. In kabukaan dito ha malaikat, bukon buka ha malaikat. Sa buka ha amin hikasulat kaniya, inamuin hinang kasusahan niya rito hadlaw akhirat maukab bukon tuy karidaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi ito, subay tatiyatali asal bang kita himinang. Ang batanda sin Imam Shafi'i, ibang kau mabaya na himinang tali anama makarwa makatu. Ang pakaw himinang. Subay siguro to, batun tumun taway amal patuhan Rabbul Alamin nagdurwarwa kau. Di tayo mau. Subay siya iban yakin. Amin siguro kau, bang mo siya hinangon yaon, kaya pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasin imian siya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biasin kita niyo pagsambahayang ko. Bang kau magsambahayang, bukong biasin piyamiat sin Rasul, tumto maritay maun sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di. Amo yan. Na, in kabukaan niya, dahil nga malaikat, amin hikasulat doon hakitab niya di niya kabayaan. Jumatuhad law akhirat, sa kalito'y palso, inamal niya, ritay mo. Hikato niya, min qibali syaitan, an yubtila amala. Bukon siya mabuka ang syaitan, besin pangatod sing kaibanan, mabuka. Kabaitaan na dyan lang niya lutaw, mabiya na unubaha, manatat simbuka. Di makabuka sila ri, di sila makabinsa na kato. Di, sabab may ta, wayroon matukas habaran nila. Why? Banglang niya ayaw liuray sin syaitan, bukon, baran mo yung nagpugpug sin baran mo.
Di siya makawinsa na. Biyay to diyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makawinsa na insaytan kay mo. Sa pangaring-arihan kau. Dihilan kau pikilan biha. Simpanasaw niya. Ubus da, magkalo na kau iban siya bukon. Baran min nagkalo iban baran mo. Way lamod niya. Bihan. Nauno in hikaatumuroon, dua imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakukos a syaitan dua. Sabab iya subong niya iblis. Uno tuod in kabukaan niyo ring nga anak kapo Adam. Law niya dua. In kabukaan nila tuod kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikaruan niya, Astaghfirullahal Azim. Pangayo mo kaampunan pa Allah Ta'ala. Laong hi Iblis, biya kami laong niya sin, laguton simpuddang mahait. Nasa tumtumubas ko niyan, La ilaha illallah, lumapog dumagan, magbingda. Nahinang na isang pakayan ninyo ito. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Uno-uno biya hapikilan mo biya aon dahin doon sa saw. Kalimatut tauhid. Labi-labi naman ang problema mo. Doon nakauhan sa katan niya. Dinisan na matali mo. Akan ning kayranan wayron pag-iman, kumawa lubid, ang paybutang paliog, palumakso. Biyan. Pasal sinyad to, marasi laha, uno nila. Naamo yan. Ini kaupat niya min qibali malakil maut an ya'khudahu fi ghaflatin baghtatan. Bukon sila mabuka malakal maut, di makabuka malakal maut. Di matay ra kita niyo katan, way makapin misan ang buok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. In katan dihilang sin Allah Ta'ala kabuhi, matay katan, way makapil. Surihi kabuga. In makabuga, bangkaw di matay. Sikau ra kuman isa-isa mo. Mutin makabuga. Madto ka pa supermarket mami, way tao, isa-isa mura. Amo aning makabuga. Nasa uno, laong niya. Uno yung makabuka doon kanya, amin tangsuon in manahut mo, naliligap kausin hinang wala na kaamo. Haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala doon yung pag-iman. Amo ating kabukaan tasubay. Hangkan na ayaw ko magligap. Harap mo na hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arrab ilallahi firraka, ya'arib ka pisidda. Kilahin Allah Ta'ala halawm kau masadnang. Wayroon ligap-ligap mo tumtumain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkaw kasigpitan na rumatungin tatabangan sin Allah Ta'ala. Minsan ko rin mangayo tawang. Kita ko Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tilak bu man siya pa kayo. Di matungin Jibril. Harapan kaniya. Hataas na siya, limulupad. Ya Ibrahim, pangayo kau pa Tuhan, dahon kumadto pa, Tuhan Rabbul Alamin. Long ni ikaw ri, di kau kagunhan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yukop ni Allah Ta'ala, tiukbalan ko sing ginawabaran ko. Wayron na kapag wakilan ko rukaing. Allah Ta'ala ra, yung makaingat. Kaingatan niya ko, maana niya, hawak to ako mahayang, tiutumtum ko siya. Hawak to bihaon yung kahalan ko, di na ako niya pasaran. Naunin di matukan Nabi Allah Ibrahim. Uno dia aksin Allah Ta'ala Jibril kadto ko po ngayon kayo way. Direct in Allah Subhanahu wa Ta'ala imian hakayo ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Diritso in orders in Allah Ta'ala hakayo. Ya kayo pagpahagot kau ibang kasalamatan kan Ibrahim. Laong sim mga mananapsir, bang wala kaya butang sing kasalamatan,
imian hadya pagpahagot kau, maprusen hi Nabi Allah Ibrahim sinhagot sing kayo. Nakan na ikaw mainuino. Inhagot na indiin. Dahil nga paso da. Dahil sana paso. Kaya nga di si mga maginang refrigerator yan. Mga freezer yan. Dahil hindi kiyawa. Dahil nga paso. Batin kurente hisuplo mo pakid sing dingding mo yaong bihan, paso sa yaong. Na may tapag suplo mo sing freezer mo, humagot dito halaw. Dakaw yan. Naamo yan. Na inhi kalima min qibalid dunya an yaghtarra biha wa tashghulahu fil anil akhirah. In kabukaan tahadunya, bukunin kabukaan mo kamiskin. Di kau mamiskin. Alam tiyan pa kau hina mo ang naasal sinusulat sin Allah Ta'ala rinjiki mo. Way makaagaw kay mo yan to. Kawaon sin siyo-siyo na rihadun niya kay mura. Mahita in kimawa magganti dahadlaw akhirat harap kay mo. Na mahita ko masusa. Di kasusa yung kabuhianan. Misan hindi magpangayo diri lang sin Allah Ta'ala rinjiki. Nakakita ka mo sin tawag sa mag-usaha. Way hinang din sin matu magbati. Way hinang sa pagawat sin waktu to karin nakaw kumaon. Bukon ka. Lisuan sa pagawat sin waktu to karin na kamo kumaon. Una to bahagi nila. Sa tiyutungod sin Allah Ta'ala kanila yadto. Bang sila sa kaino buhi-buhi paon pa. Kay bang way na kay mo, pagbalik-balikan ko, misandanin tilam mo kius talan sinsin. Bilyon inhawawa si taykod mo piyagkukulangan mo. Bang way na suko mo roon ha bilyon yaon, bugtuon na sin Allah Ta'ala napas mo, in bilyon yaon bukuntoy kay mo suko sin taubuhi. Yan. Ayaw ka masususin masakit. Yung masakit nikmat, kasakit yan nikmat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi mo ita, ada ka, lawang ka bukon na sakit, di ka makatumtum patuhan. Liga pimpangan mo bang ka malasig, sulayan ka sin Allah Ta'ala dihilan sakit. Sabi si malasakay mo na makatumtum na ka. Halo mabiyak sa kauhabihad to supaya malawa nain amin hinang mo hikalupasin ginhawabaran mo. Ikaunom min qibali ahli al-iyal an yashtaghila bihim wa yashghuluna an dzikrillahi ta'ala. Aun doon makabugaan ha family, ha anak asawa. Bukon sila in kabugaan doon amin sila mahinang sasauri mo ikatumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin mahinang sasaw hindi mo ikasambahayang. Amin sila mahinang sabab di mo ikapag ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tulhikum amwalakum walau auladakum an dzikrillah. Ayaw mahinang hikalipaka kaniyo, inalta niyo, ibansin mga kaanakan niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na anak sibi-sibi, sa makug si hapo niya magda, magpipi, magbalong, pagdahon niya pamasjid, ipakita ni hapo niya, sinamuha unin lokal sa rayaw-rayaw. Anak sin Rasul, apo niya, babae, daran niya kaya kawa magtupaina, dahon palam si masjid. Usya tumakbir, diara niya. Pag ruko niya, pag sujud, painibang siya, sumujud na bihan,
Wawa, ibutang niya. Bang siya timindog pataas, pipihod niya na isab. Yun siya nagsisambayang. Ayaw hadya, mahinang sababsin, biyasin kita. Hindi tayo kapag ibadat, pasalsin, nagtutunggo sinapu. Yadto hakinder. Hindi kapag ibadat. Yan. Na malupas kita. Tumtubon na to. In bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sintuhan Rabbul Alamin lupasonin waktu nila. In bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bita sing Quran mahamul liya, wa kana bil mu'minina rahima. Maulong ha mga bariman. Bangim mga bariman, wala nakabutas deng hapang hindo tiututukan indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon timututug ing kabuga nila. Haamin unong nasabot. Ang pasya may abot kawaluan tahon na dunya. Dihilan na siya sin Allah ta'ala kakaan. Bis tahon deng mga amal niya. Bang miabot na kasiyaman tahon, biyata sin Rasul, yurpa'ulahul kalam. Di nahipasulat sin Allah ta'ala ing kasaan niya. Bonus. Bistahon na hadya kataan karayawan niya. Bangumul na kasiyaman pa taas. Amo yan. Naku ano yan tumakawa. Subay rin hapanagnaan kiyan. Iuurol ta. Ihinang. Sababin sa rayaw-rayaw. Hinang biyata sin Rasul. Hinang sin mga bata bago makulasog pa. Matuyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon subay na malaas ang pamagtuyo. Sampay inhibayta niya bang lang niya biya pasing kabata. Inhinang niyo yan. Bukon saan lang niya makunit. Maluhay. Di na tayo maunimbis sa rabihad to. Ay important, sibo daha kalaas, hakabata, tumutog kita ha ibadat, kimukog dan hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya kita makadawhat sing kasanangan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, pakayon na to, impagpakay, sinhambok ayat ini, uno-uno hinangta, bismillah manut bras kita, bismillah mamamus kita, bismillah sumulog kita sin mga tamunta. Uno-uno na hinang bangman in hinang yaon katan marayaw hisulat kay mo karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah kumaon ako, bismillah minum ako, inyan katantan. Kanalong sin mga sila magbibisara, mga ulama, mataod lang niya magbisara mga kadoktoran. Nahiluwa kag nahalawom sin dunya ini. Pasal ayaw na kamo magkaon si mga unod sapi, unod ko ang katantan. Bukon lang niya amuan, in nakahalo sin unod sapi, sin unod manok. In nakahalo kanya wala kaya bismillahan. Sabab bang siya ka bismillahan, di siya makalasun hamano siya. Labi-labi na mga bariman. Amo yan. Insyaallah ta'ala matim pangajian sing kita niyo hopo-hopo doon nakitahan tumubtob insyaallah hawalik yadto na sumong kita niyo sin tafsir sing Quran insyaallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.